Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Esselatu vesselamu ala seyyidina ve habibina ve mevlana Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ve barak ve selleme teslimen kethiren kethira. Amma ba'd. Fa'auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumus-siyam kema kutibe alellezine min qablikum la'allekum tettekûn. Sadakallahul azim. Hurmatly talabalar, hurmatly cemaat. Bugünkü sabagыбыз inşallah Ramazan jönündө bolat. Ramazan mübarek aydın fazileti, Ramazanды kantip ötkөрüş gerek, Ramazanda kayсы amaldарды köp kılış gerek, kayсы amallarga köpürөөк basım jasaş gerek. Muna uşul jönündө bolat inşallah. Allah Taalam tawfik bersin. Ramazan ayı bul en iyik aylardan birisi. Allah Subhanahu wa Taala'nın 12 ayın içindeki en iyik, en berekeli, Allah'ın rahmeti jağan aylardan 12 ayın padişası bolgan ay Ramazan ayı. Uşul ayga Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 2 ay murda dayardık görgön. Hadislerde gelet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duası Allahümme barik lana fi Recebe ve Şa'ban ve bellighna Ramazan. Ya Allah bizge Ramazan bizim Recep ayımızda, Şaban ayımızda bereke bergin. Bizde afiyet menen, tınçlık menen Ramazan'a jetkizgin dep Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 2 ay aldın dayardık görgön, dua kılgan. Muna uşul hadisten ulamalar aytat, ar bir musulman Ramazan kirişinden 1-2 ay murda dayardık kılış gerek. Dayardık kılganda oşol oor işleri bolsa, alarda atkarıp, kıyın işleri bolsa, anı Ramazan'a çeyin, je Ramazandan keyin kılıp, atkarıp Ramazanda ibadatка boşoş gerek. Bul ay ibadattın ayı. Oşon üçün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eskertip, ya Allah bizde esereman jetkizgen Ramazan ayını jakşılap karmap alaylık dep Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua kılgan. Mına asыбызda bir cumadan keyin inşallah orozada kep kaldı. Allah Taalam kilip kelgen orozonu kuttуу kılsın, berekeli kılsın, orozada bere turgan niyamatların bарын bersin. Ramazan ayının baldar faziletleri ayabay köp, ayabay köp. Men bir ile hadis aytып bereyin sizlerge. Uzun hadis, uşul hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özü Ramazandı bayandagan. Al hadis ıntı aytat Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ya eyyuhan nas qad adallakum şahrun azimun, şahrun mübarek. Ey adamlar, sizlerin üstüngörgö ulu ay geldi, berekeli ay geldi. Şahrun fihi leyletun hayrun min elfi şahr. Al ayda bir tün var, bir keçe var, al 1000 aydan jakşırak. Ja'alallahu siyamahu fariza ve qiyamu leylihi tatawwa. Allah Taalam Ramazan ayının orozosunu farz kıldı, tünü menen turgandı, tünü menen tur ibadat kılgandı, nafil ibadat kıldı. Oman kim al ayda bir jakşı işti kılsa, aga farzın soğu verilet. Kim farz amal atkarsa, aga 70 ese nafil farzın soğu verilet. Dep Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste bayandaydı. Hadistin ulandısında aytat, huve şahrus sabr, ve sabr savabuhul cenneh. Bul sabırduluktun ayı. Sabırduluktun akırgı natijası berile turgan belegi beyiş. Şahrul muasat, bul adamlardan köngülünü ala turgan ay. Şahrun yuzadu fihi rizqul mu'min. Al uşunday ay, al ayda musulmandın rızkısı kenen bolat. Ve men fattara fihi saiman kâne lehu. Kim al ayda bir adamdın oğuzuna çıkan bolsa, anın üçün oşol tutkan adamdın soğu verilet, jana günöleri keçirilet. Allah Taalam günölerinin baharını keçirip sallat, dozoktan azat kılat deydi. Oşonda sahabalar aytat, ya Resulallah, leyse kulluna yecidu ma bizim barыбыз ele iftar kılganga kudretimiz jetpeyt degende Peygamberimiz aytat, uşul soğuptu kim bir uttam su berse, je bir uttam süt berse, oşogo da berem deydi. Alemi kim biröydü kursagının toygosup iftarlık kılıp bergen bolsa, anın üçün Allah Peygamberimiz aytat, men aldımdan havuzumdan su içet, havuz Kavsardan la yazma'u ba'dahu hatta yedhulal cenneh. Beyişke kirgenge çeyin al hiç kaçan çankabayt. Huve şahr avvaluhu rahma ve avsatuhu mağfira ve ahiruhu itqu minan nar. Al uşunday berekeli ay
башындагы 10 күнү рахмат айы, ортосу магфират айы, акыркысы дозоктон азат кылаткан ай дейт. وَمَنْ خَفَّفَ فِيهِ عَنْ مَمْلُوكِهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ. Ким ушул айда кол астындагы иштегендерине жеңилдик кылган болсо, Алла Таала анын күнөөсүн кечирет жана дозоктон азат кылат деген узун хадис. Демек, ушул хадисте Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям Рамазан айынын бүт бардык максаттарыны, фазилеттерини баяндады. Бул берекелүү ай, Аллах субханаху ва таала ушундай кылган бул айды башка учурда бербеген неаматтарды, руханий неамат, жисманий неамат бүт барыны Аллах субханаху ва таала ушул айда берген. Андан сырткары ислам тарыхын карасак, дүйнөдөгү болгон бүт жакшылыктардын бардыгы Рамазанда болгон. Ушул вахий түшкөнү дагы Рамазан, Кур'ан-ы Керимдеги Рамазанда түшкөн шахру Рамазан аллази унзила фихил Кур'ан, футухат, көптөгөн жакшылык, ийгиликтердин бүт бардыгы Рамазан айында болгон. Бул берекелүү ай. Аллах субханаху ва таала барыбызды афият менен ушул берекелүү айга жеткизсин. Анан орозо деген не дегеним? Орозо дегени негизи 3 нерседен тыйылуу. Жегенден, ичкенден тыйылуу жана шахваттан тыйылуу. Мына ушуну орозо деп айтылат. Биз эртең менен кечке чейин жегенден, ичкенден өзүбүздү тыябыз, шахваттан тыябыз. Ушул орозо. Орозодо башка эчтеке талап кылынбайт. Негизги нерсе ушул мубах болгон нерселер тыюу салынат. Ушулар мубах эле, вактылуу 1 ай тыюу салынат. Эртең менен фажырдан баштап күн батканга чейин өзүңдү тыясың. Мына ушуну орозо деп айтылат. 3 нерсени ниет менен чогуу тыюуну орозо деп айтылат. Демек, орозону карайтыган болсок, балдар, орозодо негизи көп нерсе кылынбайт. Максат орозонуку тыюлуу. Ошон үчүн аятта Аллах субханаху ва таала «Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус сиям кама кутиба алаллазина мин кабликум лааллакум таттакун» деген. Имандуулар, силерге орозо фарз кылынды. Силерден мурдагы коомдорго фарз кылган сыяктуу. Максаты эмне? Лааллакум таттакун. Силер таквалуу болушуңар үчүн. Таква болуш үчүн Аллах субханаху ва таала ушул айды берген. Мусулмандар таква болуш үчүн, Алладан коркуп жашаш үчүн Аллах субханаху ва таала ушул айды берген. Бул айды такванын айы деп айтылат. Таква не дегени? Таква дегени Алладан коркуп, күнөөдөн сак болгон деп айтылат. Такванын маанасы Алладан коркуп, күнөөдөн сак болгонду, өзүнү тыйганды таква деп айтылат. Демек, орозо дагы тыйылуу, таква дагы тыйылуу. Негизги нерсе орозодо ким өзүнү жаман нерселерден, күнөөлөрдөн тыйган болсо, чыныгы орозо кармаган адам ушул. Чыныгы орозонун максаты хасыл кимге болот? Ким ушул айда өзүнү жамандыктан, күнөөлөрдөн тыйган болсо. Ошол адамга машалла Алла Таалам орозодо берген берекесин бардыгын берет. Ал эми ким орозодо кармай берсе, бирок күнөөнү токтотпосо, күнөөлөрдү кыла берсе, ал адам шариатта орозо кармады дейт. Бирок орозого берилүүчү берекеттерден, рахматтардан, сооптардан кур калышы ыктымалы бар, мүмкүн. Ошондуктан негизги орозонун максаты бул таквалык. Аллах субханаху ва таала баарыбызга таквалык насип кылсын. Ошол орозодо биз таквалыкты үйрөнсөк, калган 12 айдын баарында иншалла таквалуу болуп жашайбыз. Негизги таквалык балдар чоң ибадат. Чоң ибадат. Азыркы учурда адамдар көбүнчө ибадат кылганды жакшы көрөт. Ар дайым сурай берет, кайсы амалды көбүрөөк кылайлык, кантип кылайлык, кайсы амалга көп сооп берилет деп. Бул дагы жакшы нерсе. Бирок андан дагы жакшыраак нерсе бар, ал таквалык. Сен орозодо нафил ибадат кылбасаң дагы, бирок күнөөдөн өзүң сактаган болсоң, сен өтө чоң абиссиң. Өтө чоң абиссиң. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям астында 2 адам зикир кылынат. Зукира инда наби саллаллаху алейхи ва саллям рajul bil ibada wal ijtihad. Hadisте келет. وذكر الآخر بالرعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعدل بالرعة. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem alda kelip sahabalar aytат, ya Rasulullah, bir kişi var, köp ibadat kılat, köp namaz okuyut, nafil ibadatları kılat. Ekincisi var, ayabay takva. Özü günlörden saktayt özünü degende Peygamberimiz aytат, la tu'dalu birra'a. Takvalıkka eşteke jetpeyt degen. Takvalıkka eşteke jetpeyt degen. Ошондуктан эң негизги нерсе бул таквалуу болушулук. Ошон үчүн Кур'ан-ы Керимде худаллил муттакин деп келет. Заликал китаб
hudallil muttaqin. Бұл тақва Алладан қорыққан адамдар үшін не дейді? Бұл жол, көрсетме, бағыт дейді, хидаят дейді. Ошондуктан орозонун негизги максаты бул тақвалуу болушулук. Кимге Алла Таала орозодо тақвалык насип кылган болсо, ал адам иншалла орозонун максатын туура тапты, туура пайдаланды. Ким тақвалыкка жетпеген болсо, анда ал адам ачка жүрдү, чаңкап жүрдү, өзүнүн тыйды нафсыны, бирок ахиретте соогупка жетишпейт. Негизги Рамазандын максатына жетишпей калат. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадистерде айткан, Абу Хурайра разияллаху анхуга хитап кылып, иттақил махарим такун а'бадан нас деген. Иттақил махарим, харамдардан өзүңдү сакта, такун а'бадан нас. Адамдардын ичиндеги эң чоң абид болосуң. Эң чоң көп ибадат кылатқан адам качан болосуң? Иттақил махарим. Сен күнөөлөрдөн, харам нерселерден өзүңдү тыйсаң деди. Демек, Рамазанда биз өзүбүздү халал болгон нерседен тыябыз. Эртең менен кечке чейин халал нерселерден, жегенден, ичкенден аялыңа бара албайсың. Бирок ошол учурда харам нерселерден да тыйылабыз. Ал харам болгон нерселер бир гана Рамазан эмес, Рамазандан кийинки айларда дагы тыйып салынган. Анын жыл бою, өмүр бою андан өзүңдү тыясың. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кээ бир хадистерде ким орозо кармаган болсо, мына амалдарды кылбасын деген. Иза кана яуми ахадикум фала ярфус ولا يسخب وإن سابه أحد أو شتمه فليقل إني امرؤ صائم. Силердин бирөөңөр орозо кармаса, орозо кармагандан кийин багырбасын, бирөө менен жанжал кылбасын, урушпасын, жаман сөздөрдү, уят сөздөрдү сүйлөбөсүн, бирөө менен урушуп кетсе айтсын, мен орозо кармадым, мен орозомду бузбайм деп айтсын деген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Демек, орозо кармаган адам кээде балдар бакырып калат, башка болот. Анын себеби күнүнгү тартип бузулат. Тартип бузулат, убагында тамак жебей каласың, суу ичпей каласың, уйкуң пышпай калат. Андан адам баласы не болот? Нервдене баштайт. Анан бирөө менен урушат. Кээ бир адамдар сигарет жегет, сигареттин кумары болот, нас жегет, настын кумары болот. Ошо менен анан үйүндө башка жакта жанжал кылат, уруш кылат. Мунун баардыгы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алдын ала эскертип кеткен. Орозо кармагандан кийин сен эми бирөө менен урушпагын, айтышпагын, өзүңдү тыйгын, сабырдуу болгон деген. Сабырдуу болгон деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сабырга үндөгөн. Анан башка хадистерде дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам орозо учурунда чакымчылыктан, гыйбаттан, ушактан алыс болгула деген. Кээ бир адамдар бар, орозо кармайт, бирок кечкече гыйбат кылат. Алла өзү сактасын. Кээ бир адамдар орозо кармайт, кечке чейин пайдасыз иш менен алек болот. Кечке чейин интернет чукулайт, телефон чукулайт, сериалдарды көрөт. Ошо менен кечке келет дагы орозо кармадым дейт. Же кээ бирлер кечке уктап анан орозо кармадым дейт. Орозо шариатта болот деп айтабыз, бирок орозонун негизги максатка жетпей калат. Ошондуктан орозо бул өзүбүздү тарбия кыла турган ай, өзүбүздү ислах кыла турган ай, өзүбүздү оңдоп калган жашообузга жакшы ниет менен умтула турган жакшы ай мына ушул орозо айы. Аллах субханаху ва таала ушул айды бизге насип кылып отурат. Алла таалам жеңил кылган болсун. Эми орозо балдар, орозонун амалдары. Орозодо кылына турган иш эң биринчи саарлык. Сухур деп айтылат. Сухур, эртең мененки саарлык бул сүннөт амал. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мубарак хадисинде айтат: "Тасаххару фа инна фис-сухури барака." Тасаххару фа инна фис-сухури барака. Саарлык кылгыла, эртең менен тамак жегиле, эртең мененки тамакта береке бар деген. Ошондуктан бул айга келгенде саарлык кылыш керек. Эчтеке жебесең дагы жок дегенде сүннөт ниетинде бир пияла чай, бир пияла суу ичип койсоң жакшы нерсе. Орозодогу биринчи амал саарлык, сухур деп айтылат арабча, саарлык кылуу. Бул дагы сүннөт амалдардан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Эрбас ибн Сария разияллаху анху айтат: "Халумма иля таам, иля сухурил мубарак." Халумма иля сухурил мубарак деген. Чакырган эртең менен кел, берекелүү саарлыкка, сухурга келген деп Эрбас ибн Сария разияллаху анху чакырган. Ошондуктан эртең мененки вакытта туруп алып саарлык кылуу балдар, бул орозону кармаганга, жакшы кармаганга, күч кубат болгонго, дем болгонго чоң себепкер болот. Бул берекелүү вакыт болот, берекелүү нерсе болот. Ошондуктан курсагыңар ток болсо дагы туруп алып бир пияла суу, бир пияла чай ичип койгон жакшы нерсе. Анан күндүзү орозо кармайбыз. Кармап келгенден кийин
iftar vakti bolot. İftar vakti bolganda şariatta iftardı tez kılganга, şaşılıp kılganга buyurat. La yazalun nas bi hayr ma'ajjalul fitr ev kema qala aleyhi salatu vesselam. La yazalun nas bi hayr ma'ajjalul fitr. Adamlar iftardı tez kılsa Allah har daim жақшылыктын üstünde bolot degen. Başka hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Yahud menen Nasara alar keçiktiret. Allah siyahtı emez, Ramazanın vakti büttü ve orozonun ozonları açıkla degen. İza akbalel leyl ve adbarat nahar fakat aftara saim ev kema kâle aleyhissalatu vesselam. Tün girdi, gündüz gitti, ne oldu? Orozo kalmagan adamın oğuzu açıldı. Oğuzu açıldı. Oşonduktan kalendar menen körüngen vakt ötülgönden keyin oşol vakitda oğuz açabız. Anı keçiktiriştin kajeti jok. Karаңgı kirişin, jarık eken, жылдыздар көрүнбөй атат, чымчыктар сайрап атат, сайраган укпай атабыз деген сөздөр болушу мүмкүн эмес. Негизги нерсе биз вакыты кирдиби, ифтардын вакыты болду. Вакыты болду, ифтар кылабыз. İftar убагында балдар эки нерсеге эhtимам кылыш керек. Эки нерсеге маани бериш керек. Биринчиси ифтар кылып аткан учурда Allah'ın nimetlerine şükür kılavuz. İkinci dua kılavuz. Allah'ın nimetlerine şükür kılavuz. İkinci ne kılavuz? Dua kılavuz. Düşünüyor mu? Birinci dua kılganda biz ne de dua kılavuz? Allahümme leke sumtu ve ala rizqike aftartu. Ya Allah, senin için oroza karmadım. Senin rızkın menen iftar kılvatam. Men orozamды kabul kılgın deybiz. Allah'a, Allah'tan sorayız, dua kılavuz. Ya Allah, senin için oroza karmadım. Men orozamды kabul kılgın deybiz. İkincisi Allah'ın nimetlerini jep şükür kılabız. Keçke çeyin жүрүp, keçke jegende balдар kursağın açıp, oşondo Allah bergen nimetin kadırını bilesin. Oşondo sen Allah bergen nimetin kadırını bilesin. Күнүң tamak жей бересин, той соңда жей бересин билбейсин. Keçke açıkka bol, ondan keyin tamak жесең, Allah bergen nimetin kadırı oşondo bilinет. Oşol Allah bergen halal tamaktardı jep şükür kılуу balдар, bul dagы çoң ibadat. Açıkka жүрүү da çoң ibadat. Oşondo ele halal tamakты jep şükür kılуу bul da ibadat. Keçke çeyin жүрдүң, açıkka Allah Taala'nın ibadatını kabul kılsın, soğun beret. Keçinde halal rızkı menen kursağın toygozup jeding, bul da ibadat. Şükür da ibadat, orozo da ibadat, sabır da ibadat. Büt bardı ibadat. Orozo uçurunda, iftar uçurunda dua kılabız. İkincisi neken? Şükür kılabız Allah'ın bergen nimetlerine. Jana oşol vaqtda dagы bir mesele var. Başkalarga dagы oğuz açtırganга hareket kılış gerek. Man fattara fihi saiman hadiste gelet. Kim oşol wayda büröөгдү oğuz açtırgan bolso, anın soğuğu dagы tolugaga berilet, andan sırtkары günölөрü keçirilet, Allah Taalam beşi kirgizet deydi. Demek oğuz açırdın, oşonun soğuğunda aldın rozosunun, oşol uçurda günöňde keçirilip atat. Jana Allah Taalam beşike de kirgizemin deydi. Oşonduktan özüň ele oğuzun açpastan başkalarga dagы oğuz açtırganга ihtimam kılış gerek. Al эми sahabalar soraşkanda ya Resulallah barыбыз эле tamak bergen kadir emesbiz. Kolubuz juka bere albayбыз degende bir uttam su berseň dagы, bir piyala çay berseň dagы, je bir piyala süt berseň dagы oşonun soğuğunu alasın degen. İftar kılууda balдар bürönün kursagынын toygozuu şart emes. İftar degen oğuz açsa oldu. Bir kurma berdin, oğuzunu açıp aldı. Oşo soğup da alaveresin. Soğup da alaveresin. Al эми toygozup tamak berdin. Toygozup tamak berdin, anda aga özgöçe soğup berilet. Anda hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, kim bürönün kursagının toygozgan bolsa, Allah Taala al menin Peygamber aytat, men havuz Kavsardan su iç beremin deyt. Al sudu içkenden keyin beşike kirgenge çeyin eç kaçan al çankabayt deyt. La yaz'amu ba'dahu hatta yadkhulal cennet. Ev kema kâle aleyhissalatu vesselam. Oşonduktan eger mümkün bolsa toygozu tamak ber, kolundan kelbese bir uttam su berseň dagы inşallah iftardın soğuğunu alasın. Oşol iftar kılgandagı beretgen soğuktorun bardığını sana Allah Taalam beret. Demek iftar uçurunda birinci kılatan nesi oğuz erterek açabız vakti kirgende. İkinci duanı okuyubuz. Üçüncüsü şükür kılabız. Allah'ın nimetlerine şükür kılabız. Jana kolubuzdan kese başkalarga dagы iftar kılganga jardam berебиz. İftar kılıp alarda dagы oğuz açkanıga sebepker bolaylık. Andan keyin ki mesele
Ramazandın ayında iftar kılıp alıp durup, oğuzdu açıp durup ballar. Andan şamda okugan afzel. Sebebi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ta'cil iftar, iftardı oğuzunlar erterek açıkla degen hüküm kılgan. Oşonluktan birinci oğuzunu açıp al, andan keyin şam namazını oku, mağrib namazını oku. Mağrib namazını cemaat bilen okuyubuz. Cemaat bilen okuyubuz. Andan keyin Allah subhanahu ve taala bul ayga gündüzü günü Ramazanda oroza karmaganga buyurgan, jana tünü menen ibadat kılganga da buyurgan. Tündün da ibadatları var. Ana hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytadi: "Men sama Ramazana imanan ve ihtisaban, gufira lehu ma taqaddama min zenbihi. Ve men qama Ramazana imanan ve ihtisaban, gufira lehu ma taqaddama min zenbihi." Ev kema kâle aleyhissalatu vesselam. Kim Ramazan ayında iman menen Allah'tan soğuptu ümit kılıp oroza karmasa aldığını bardık günahları keçirilir deydi. Oşonda öyle kim oroza ayında tünü menen turup iman keltirip tünü menen ibadat kılsa Allah Teala anındagı büt bardık günahlarını keçirir degen. Kıyamul leyl. Tünkü ibadatlarda kıyamul leyl deydi. Kıyamul leyl degende tünü turu ballar. Bunda iki ibadat var ballar. Birincisi taravih namazı, ikincisi tahaccud namazı. Çünkü oğuz açkandan keyin oroza kalmagan adam iki ibadat bilen alek boluş gerek göbürök. Birincisi neken? Taravih namazı. İkincisi tahaccud namazı. Taravih namazı kuftandan keyin, kuftan okulat, andan keyin 2 reket sünnet okulat, andan keyin 20 reket. 20 reket cemaat bilen okulat. Bu sünnet-i muakkada, bunların sünnet-i muakkada qaribul vücub bizim mazhabda 20 reket okulat ballar. 20 hareketli okuşluk sünnet. Jana oşol Ramazan ayında taravihte bir jolu Kur'an okuş, hatım kılışlık bul dağı sünnet. Taravihde okuluş gerek, taravih menen koşu Kur'an-ı Kerim'de okuluş gerek. Demek taravihge de ihtimam kılış gerek. Taravihde 30 gün toluk okuysun. Kur'an okup bitkenden keyin taravihni taşlap koyboş gerek. Taravih özünçe sünnet ballar. Kur'an-ı Kerim'de hatım kılıp özünçe sünnet. Kebir adamlar oylayt, Kur'an hatım bolsa boldu deyt dagın 3 günde 4 günde hatım kılıp keyin taravih okup okuyat. Al to'g'ri emas. Hatım kılıp özünçe masele, taravihni okuşluk özünçe masele. Tushundinglarmi? Oşonduktan Ramazan kelgende Kur'an'da hatım kılganga hareket kılış gerek. Andan sırtqarı ar dayım 30 gün cemaat menen 20 hareket taravih okuganga dagın ihtimam kılış gerek. Aga dagın hareket kılış gerek. Sebebi bul dagı sünnet-i muakkada vücub kaçakın amal. Taravihden keyin erte menen suhurdun aslında tahaccud namazı var. Tahaccud namazı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem köpünçe 8 rekat okugan. Ma kana yazidu fi Ramazan ve la fi gayrihi ala 11 rak'ah. Yusalli 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. Peygamberimizin namazını Ayşe nevi aytat radıyallahu anha. Peygamber Ramazandan başka aylarda dagın ar dayım 11 rekat namaz okugan deydi. Oşonun 3 reketi bitir bolgon, 8 reketi ne bolgon? Tahaccud namazı bolgon. Aybay uzun okugan. Anın uzunluğu şunday bolgon, "Fala tas'al an husnihinna ve tulihinna." Uzunluğunu ayama çıraylı okuganını surabayla koy deydi. Em anday kılıp okuy albaysaňar degen. Demek taravihden başka taravih okuyacak olbastan suhurdun aslında etiben o japkandan aslında çok degende 4 reket, 8 reket, 10 reket ne okuş gerek? Tahaccud namazı okuş gerek. Bul dagın Ramazandagı amallarga kiret balдар. Bul dagı Ramazandagı amallar. Anan tahaccud namazında dagın bergi taravih namazında dagın köprek Kur'an okuş gerek. Sebebi kıyamul leyl degen turu degen söz. Turu kaçan bolot? Turu kıraat uzun bolsa. Kıraat kaçan uzun bolot? Biz Kur'an köp okusak. Oşon üçün köp uzun turup puttar kıynalıp talıp ketkeni bu jakşı nerse. Oşunu kıyamul leyl de aytılınat. Özünçe okuganыңda tahaccud namazlarında uzun okuy ber, kıyamul leyl kıla ber. Allah subhanahu ve taala inşallah kıyamul leyl'din, taravihdin, jana oşonday ele nenin tahaccudundan soğunu beret inşallah. Bul günümdük kıla turgan Ramazandagı amallar bolat ballar. Anan Ramazandın ahırgı 10 günü gelgende dagın özgöçö. Ramazandın ahırgı 10 günü özgöçö amal. Hadiste gelet
Ayşe nevzeden rivayet boluş kerek radıyallahu anh aytat. Ahırgı günü kirgende iza dakhalal ashr şadda mi'zara ve ahya leyla ve ayqaza ahla. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahırgı 10 gün kirgende belini beken baylayt ele. Şadda mi'zara belini beken baylayt da ibadat kılayın dep. Ve ahya leyla tünümeni uktabayt ele. Ve ayqaza ahla üblösünde yoğotur ele. Peygamberimizin negisi sünnet tarikası varlar. Ramazandan başka uçurlarda tünü uktagandagın, turgandagın. Tün boyu ardayım uktabası ibadat kılgan emes. Uktaydıgan uçurda uktagan, turval ibadat kılgan, kayra uktagan, kayra turgan, şunday ibadat kılgan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Biroq Ramazanга kelgende, ahırgı 10 gün kelgende Peygamberimiz ahırgı 10 gün uktagan emes. Şadda mi'zara ve ahya leyla. Ve ahya leyla degen oşol. Uktabastan turup 10 gün Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne kılgan? İbadat kılgan ballar. 10 gün ibadat kılgan, anan üy bilösünde koygutkan. Ve ayqaza ahla. Demek ahırgı 10 günde uktabastan turup ibadat kılgan jakşı nerse. Biroq eger de uktab kıynaladırgan bolsoň, anda tak gündörü uktaba deyip ulamalar. Tak gündörü. Jup gündörü uktab, tak gündörü Laylatul Qadr'da izlep, oşo negizinde uktabastan ibadat kılıp çık deydi. Demek ahırgı 10 gün kirgende Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir özgöçe ibadatı ne bolgan eken ibadatка beken bolgon, uktabastan turup ibadat kılgan sallallahu aleyhi ve sellem. Andan sıtkары uşul ahırgı 10 günde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ar daim etikafta bolgon. Etikaf degeni oşol ahırgı 10 günde sünnet buldagı sünnet muakkada alal kifaya etikaf kılınat. Cami meçitlerde 5 vakit namaz okulgan meçitke barıp üyden üzülüp gelip meçitte 10 gün ibadat kılat. Etikaftın manası büt barından üzülüp Allah menen baylanışat. Etikafta bir meçite gelip top tolup alıp barın ele baragıday süleşe versen, kayrılı internetinle telefonu çukulay versen al etikaf emes. Etikaf degen habsu fil mescid. Meçite turasın büt bardığın mahluktan üzgülüp bir gana siyen jana Allah. Usul etikaf bolat. Al-mu'takif ya'takifu zunub. Mu'takif günahlardan özünü saktayt, tiyat deydi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Oşun üçün Ramazandağı dağı bir amal, bu etikaf amalı var. Meçitke barıp alıp 10 gün sünnet tarikası oşol, 10 gün meçitte etikaf kılasın. Bir gana insanın takazası menen gana çıksan bolot, daratqa gana çıksan bolot, kalgan uçurda meçitten çıkmazsan, meçitin içinde, meçitin tekedeginde jürüp ibadat kılasın. Bul dağın çoğun ibadat Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den kalgan sünnet muakkada alal kifaya. Bu kadar ihtimam kılış gerek. Andan keyin ahırgı gündün 10. gündün özgöçe fazileti usul Laylatul Qadr usul ahırgı 10 günde bolat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem taharrav fi ashril awahir degen. Ahırgı 10 günde izlegile degen. Rivayetlarda balдар köpünçe rivayetlarda 27'si dep kelet. Ahırgı 27'si dep. Biroq bul yakini emes ballar. Yakini emes. Ulamalar aytat, bul özgörüp durat deydi. Muna жылы 27'si bolsa, keyingi жылы 25'inde, 23'ünde, 21'inde, 29'unda her türlü boluşu mümkün. Oşun üçün bir gana 27'si emes, ahırgı 10 gündün tak gündörü 21'i, 23'ü, 5'i, 7'si, 9'u bardığında uktabastan turup kim Laylatul Qadr'ı izlegen bolsa inşallah ibadat kılıp Allah subhanahu wa ta'ala inşallah Laylatul Qadr'a tawfik beret. Allah Ta'ala ne kılat? Laylatul Qadr'ın sawabını beret. Laylatul Qadr'ın sawabını Allah Ta'ala özü Kur'an'da aytkan. Al 1000 aydan jakşı degeni. 1000 ay degeni 83 yıl 4 ay. 83 yıl 4 ay sen bolosunbu, bolboysunbu, jaşaysınbu, oşonçu ibadat kıla alasınbu, kılbaysınbu Allah bilet onu. Allah bilet. Biroq bir gündele, bir tündele Allah Ta'ala oşonço sawapты beret. Oşon üçün biraz çydap koysa bolat. Çydap, oşo kündörü jakşı amaldарды atkарып koysa, inşallah kimdin ibadatı oşol күнгө dal kelip kalsa, duası kabul bolsa, Allah subhanahu wa ta'ala 1000 aydın sawabını beret. 1000 aydan jakşıraak dep atat. Bul emi 83 yıl 4 ay bul 1000 aydı. Hayır degen andan jakşıraak degen söz. Andan jakşıraak kança beret, kança ay beret, Allah subhanahu wa ta'ala özü bilet ballar. Andan keyin ahırgı 10 gündün en ahırgı günü bul ayet günün keçesi. Ayet günün keçesi dağın ballar öte ıyık keçe. Hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat,
Ramazanın ahırında Allah Taala ümmetlerim keçiret degen. Degende sahabalar aytып ya Rasulullah al tün Leylatul Kadr tünü bolabı degende jok degen. İnnemâ yuvaffa acrul amilin iza qadav amalahu. Peygamber aytkan kim iştegen bolsa işinin akısını akırında alat degen. Bir ay işledin, bir ay Allah'tan keçirim suradın, oşol bir aydan akısını Allah Taala mahırı günü veret. Andan sırtkarı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem orozoda 4 amalga köörök targip bergen. Birincisi kelime-i şehadat. İman kelimasını көп aytırla degen. İkincisi istiğfar көп kıgıla degen. İstiğfar көп aytıp, kelime-i şehadatı көп aytıp, iman kelimasını aytıp, Rabbingерди razı kılasыңар degen. Rabbingерди razı kılasыңар. Эки нерсени көп сурагыла degen. Бейиш менен дозок. Бейишти сурагыла, дозоктон Алла Таалам сактагын деп панах тилегиле, сактангыла деген. Демек, ушул айда балдар дагы өзгөчө амал некен? Жүргөндө, турганда зикирлери көп кылыш керек. Subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah, la ilahe illallah kelimesi, anan istiğfarda, estağfirullah, tubu ileyh, tawbalar büt bardığı. Oşolle uçurda dagı bir amal, ya Allah beyişindi nasip kıl deş gerek. Bul ayda beyiş suratıgan ay. Allahumma inna nes'aluka rizaka vel cenne ve na'uzu bika min sakhatika ven nar. Allahumma inna nes'aluka rizaka vel cenne ve na'uzu bika min sakhatika ven nar. Ya Allah biz senin beyişinde, senin razı boluşunu suraybız. Senden biz dozokton otundan saktağının tileybiz dep Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem köp suragıla degen. Oşonduktan dualarımızın köpüsü boluş gerek. Ya Allah beyişing nasip kıl, didarың nasip kıl, yüzüңnü көрсөткөн, meni keçirgin dep, jana dozogунан saktagın deybiz. Jana жүргөндө, turganda tilibиz менен, жүрөгүбүz менен ар дайым zikrullah'ta arek boluş gerek. Ayyekuna lisanaka ratban min zikrillah. Ар дайым tilibиz zikir менен машгул болсун. Жүргөндө, жатканда, тургanda не кылайлык? Зикирлер менен алек болайлык. Андан кийинки дагы бир амал балдар, Рамазандагы өзгөчө амал бул Кур'андын айы. Kur'an'a köp ihtimam kılış gerek. Mümkün boluşunca köprek vakitli Kur'an'a veriş gerek. Sebebi Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu ve Teala şahru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an degen. Bu ayda Kur'an düşkön degen. Bu Kur'an'ın ayı. Oşonduktan ilgerki sahabalar, andan keyingi salaf-ı salihin Ramazan ayı degende Kur'an ayı dep düşüngөн. Oşoga Kur'an ayı gelip kaldı inşallah. Kur'an'da bir gana taravih demez. Taravihten başka uçurlarda dagın jatkanda, turganda ar dayım Kur'an'ı köpöytөйлүк. Жоқ дегенде оқый албайм деген адам bir жолу катым кылсын орозодо. Бул эң азы. Канча көп болсо ошончо жакшы. Карыларга мүмкүн болушунча bir күндө, 2 күндө, 3 күндө катым кыла берген жакшы нерсе. Намаздан башка учурларда дагы Кур'ан көп окуйлук. Бул Кур'андын айы. Кур'ан канчалык көп окусак, Аллах Субханаху ва Таала ошончолук бизге соопту көп берет. Андан кийин bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytат: "Men salima Ramazan salimet kulla sana. Salimetis sana." Av kema kâle aleyhissalatu vesselam. Kim Ramazan'da esen aman, jakşılık menен tutup alsa, anın kalgan ayları dagı bardygy jakşı bolat degen. Oşonduktan bul ayda biz jakşılık menен günөөдөн özübüzü tıyıp, jakşı amaldарды kılıp, azırgı aytkан amaldарды baарын atkarıp Ramazan'ı karmasak, Allah Subhanahu wa Taala kalgan 11 ayda dagı oşondoy jakşılık menен ötközgөнгө tawfik beret. Oşonduktan bul ay kalgan aylarga balдар sebepçi bolot. Uktawır ötközbestön, jakşı amallar menен ötközgөнгө Allah Taalam barыбызга tawfik bersin. Amaldарды kıskaça aytıp keteylik. Eң birinçi neken? Suhur, saarlık kılış gerek, bereke var. Жоқ дегенде суу içip koy. Andan keyin ne oldu? İftarlık kılabız. İftardı gün batkanda, kalender menен vakt kelgende açışkan afzel. Andan keyin ne kılabız? İftarda dua kılabız. Allahumma laka sumtu ve ala rizqika aftartu. Allah'ın bergen nimetlerine şükür kılabız. Andan keyin andan keyin ne kılabız? Qiyamul layl. Qiyamul laylda tahajjud, anan taravih. Taravih, anan tahajjud. Anan işada namazı da var. Andan keyin ahırgı 10 gününde özgöçe amaldar. Alarda birinci neken? Etikaf. Andan keyin Kadir keçesi. Andan keyin ayttın ahırgı günleri. Düşünüңөрбү? Bularga ihtimam kılış gerek.
Andan sırtqarı Ramazanda ko'proq amal qiladigan qaysi amallar? Istig'for, tavba, dag'in. Aha. Anan taqvochilik. Anan Qur'oni Karimni ko'p o'qu. Ushul amallar ballar yazib alg'ila. Bu ma'mulatur Ramazon deydi. Ramazandagi amal qiladigan ishlar. Bularni taqayat qarg'ila. Har doim yaşoğunuz shunday bo'lsa, inshaalloh yılına Allah Teala'nın bergen Ramazan'dı tuğra faydalandı deb düşünüyorlar inşallah. Azır emas, medreseden ketkenden keyin dagın har daim ölgөнгө чейин mamulat uşul bolsun. Atqarasыңarбы inşallah? Dayarsыңарбы? Subhanakallahumma bihamdika aşhadu an la ilaha illa ente estağfiruke. Allahumma taqabbal minna innaka antas semiul alim. Wa tub alayna ya Mevlana innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabbel alamin ya Allah. Ramazan ayı yakında gelip kaldı. Allah Teala'nın tavfik verin. Ramazan'ın tuğra kılmanı tavfik verin ya Rabbi. Ya Allah, Ramazan'ın maksadı olgun takvalıkta Allah Teala'nın barızı nasip kılgın ya Rabbi. Allah takvalık nasip kılgın ya Rabbi. Ramazan'ı cengil kılgın ya Rabbi. Kabul kılgın ya Rabbi. Uşul aytkan amal, sözlük amal kılgın tavfik verin ya Rabbi. Ya Allah, Ramazan'daki mamulatlarımızı toluk atkargın Allah tavfik verin ya Rabbi. Ya Allah, elimizge, jerimizge tinçlik, bereket, yaşlılık verin ya Rabbi. Afiyet bilen, tinçlik bilen Ramazan'a barız yetkizgin ya Rabbi. Sallallahu aleyhi ve sellem ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Elhamdülillahi rabbil âlemin.